توشك العين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Mga bangsa ni, alam mo apa mamakinig, apraw tanan dalag na giyang kaya suara, agusulang wana limente sa giyang kaya video. Pagmiyakor kano si kumanga matano sa pamamakiligan nyo, bagan kano sa makampata oras, agiyang kaya pagusayin tano si, apde ko mga ndauan waga matano waga Islam, bakalo-kalo na magumarag sa parataya, sabutin tano, so patot anisisita sabutin tano si kuwaga matano, ka adun tano ka bagi wallah subhanahu wa ta'ala salimu, nagugyang ko tuwarila, agu pakaslang sa maliwanag, agyang ko ta mga tao, asya butiran, so kapsimberan si kukadnan yan, harabul alamin. Giin na mi pantag sa giyang kai iman, para tiyaya upiteng gisaan rakatano, o Anthony Pitero iman in the ahlus salaf. Si kung mga tao asya butiran, so para tiyaya, akinaliran at ito si iko dawan, naguinukitan o nabitan mo Muhammad alaihi salatu wassalam. Inukitan o mga tabiin, so mga sahaba, ridwanullahu alaihim, naguso mga tao at ito amit gumarag, nagutumpitan kadaniran agyang koto atin o nabitan mo Muhammad alaihi salatu wassalam. Tanudan ka so iman, makna para tiyaya sa ikwallah, naguso mga subuan yan, aguso piyayagyan sa Quran, aguso iko mga hadith o Rasulullah ko kaya panutulan niya nun, nagyai mababaloy an niyawa agyang kai apuso tano, mababaloy an niyawa agyang kai mga lawas tano. Nagyipan mababaloy akak pakaapas, akak pakas lang sa maliwanag o mga tao, asiran na kabayaan niran na kababayaan siran wallah aktagumpya sa dunia na lalambu na si isa alungan na mori. So para tiyaya natsadin sa kala agal baka dingga bakan para tiyaya unot si iku Allah nag YouTube mamikat pakalayan kapag gumargian nagukap pakat kaamutaw sa kami sa giyang kota para tiyaya siya imya kapusud si sa giyang kota hadithu nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam kukya aluyan yanon athalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakraha an yauda an yuqdafa fin nar aw kama qala alaihi salatu wasalam. Ay makna gyang kuto hadithu nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam na talutiman asyay upama agyang kaya talo na mapadalam ko pitenggisaan na mga kipaparatian na titwa kagdamiran agyang kuto kami so paratiyaya. Paganiron na kababayaan ka so Allah agu susubuyan na so Muhammad alaihi salatu wasalam sa sirambu ikailangan anisisita makauumbaw kulang wana pagkababayaan ka. Isa kaya aluya si yung mga ulama na so pagkababayain ka kung mga syay sa dunia, pamilyang ka, anta kulang wana mga pakatambang si isagyang kaya dunia na ayang nga mapakalabi na mapakaumbaw na so kabay akak wallah so mga suguan yan agusundakwan o nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam. Ikadwa mga pagariami nagyang kuto kababayaan ka so pagaring ka so tunganayin ka so pagaring ka bulayo ka kuwagam Islam sa ayabwa ini kababay akaw na parak wallah kaya babayan ka sa kanyang kagyang dudun so paratiyaya dudun agyang kuto iman kanaba si ko pamilya tamo kapasang agulangwan taman inunta kaya babayan ka na sabab parak wallah sa nagidu ini kababayan ka sa ginawang ka ading ka kabaya as kanyan na banga mapakaiko o banga as kanyan katip po anta ka sumapyar ka na dito ang kababayang gaon ikatalo na diyang kuto ikikagwadmi ka sa diyang kuto siya'y asa ka na baka makambalingan peruman o kapaka baluin ka kafir o di na kapakang galibak ka sa mga piyakasisingay galibak ang mga inisa para wagama sa ayakit kalakan ka na lagid agyang kuto baka makaumbaw akulong sa isagyang kuto aplikabwa kawa asisa naraka jahannam. Mga pagarimi si kuwagama Islam. Diyan kaya iman aparatiyaya nag-iipiter unabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam si ko kaya baluya una kinitalingumaan niya nun at taluting man na iya siya'y. Adi makapulablag isabu amadaun nagdadun bali uto adi makabaloy atitu aparatiyaya. Paganero nagyang ko to iqrarul qalb.
Maana katumang kadupuso sa kaya paratiyaya ang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang kuto atigtano qaulun bil lisan apatiruun dila. Na ikatlo nagyang kuto amalun bil jawarih apagunot agyang kuto ang gauta. Aya maana. So puso tano na kailangan na adna duwa timan asyay mapapadalmun agito o paman na yastamilu ala syai'ain. Iqrarul qalb aperat yang ka atutumangkad asulangwan na pitero Allah sa Quran, nagulangwan na pitero Rasulullah ang dakwan yan na benar. Adad na sangin-sangin yan. Aya parati akaon na titu-titu pung ku Allah agusi ku Rasulullah alaihi salatu wasalam adi kaung kapaparampangan aperati aka ainunutan ang gota ka. Ikadua nagyang koto atigtano kaya paratiaya o puso. Agyang koto asad kaya paratiaya o puso sagyang koto a'malul qalb. Makna sa puso ka na adna mga galbakyan. Ay mga galbakyan nagyuta mahabbatu fillah wal bughdu fillah. Tawakkal ala Allah. Di isa mga galbak ko puso apaganero nagyuta kababayan ka ko Allah. Ang gusto Rasul, ang gusto lang ng mga pagkababayan Allah ang gusto Rasul. Ikadua nagugyan ko tuwakip kagwadan ka ko mga kufr. So mga waahlo, so mga tao ay mga raratay galib ka mga raratay yung karsa ay kip kagwadan ka roon na kaya ini kagwad dito Allah. Nagusulangwan akat tawakal diyan ko tuwa ka panarig kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua na diyan ko tuwa tigtan wa qaulun bil lisan katirwa sa la ilaha illallah upang makabatan bun perati ang mga luksakan mga pagriyakan na sumum sa alayhi salatu wasalam na miyakay sa namyang ni ko Allah atigyan na ya Rabbi alimni syai'an an adkura kafi ya Allah hay da'uwi akong ka sa tunay pateruunakan ay tuna ipiruakan ay pemiyakan ka na ay pitero Allah subhanahu wa ta'ala ko nabi niya na Musa ya Musa qulu la ilaha illallah ya Musa teruang ka mana peteruunu dila teruang ka agyang kuto aparatiaya teruang ka agyang kuto la ilaha illallah daatuan penunuatan asimbaan inun tabusu Allah so paratiaya upuso na kailangan nandudo nagyang kuto tigtan peteruunu dila. Ikatlo na di mapbaluya paratiaya inunta pagukit agyang koto ang gauta. Diyan koto akang galbakang ka. Siku paratiaya upuso nagusyag koto kaya tiruang kaon. Naso paratiaya ang mga pagariko na di makapilablag agyang kaya talo kailangan na muunuton agyang koto galbak. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala si Isa suratul Anfal. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان الله بيترو الله سبحانه وتعالى سيسا قرآن ayamata anatitu amya maratiyasi ko Allah nagu igir agyang koto amya aloy so Allah subhanahu wa ta'ala na pagumarg makagdam so mga puso iran nagu igir apya nga dikiran amya aloy agyang koto mga ayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala na ayagyang koto magdamo mga puso iran na makagdam sa tituot paratiyaya at tiligdam si iku babaya iran si ko Allah akapananadabiranon Oriano to nawa ala rabbihim yatawakkalun nasiran na disiran di manarig si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Galabo ko puso kapanarig ko Allah subhanahu wa ta'ala ada pembagay sa rizki da mapangulawla inutaso ikmagay wallahu ta'ala akabay na manggulawla alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sila to ibirakwan na ipamagayan sa mga zakatiran agu disiran ning gagalab sa mga pipiya na uri nagyang gutaki panggalab kaniran sa isagyang guta mga pipiya aso langin na inipdes kikiran wallahu ta'ala na inibgay kiran Allah uri ano to na siran man is isaksyan wallah ang mga tao at itu akit paparatiyaan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na mala at so mga riski wallah at pagkapungkiran na baginiran sabab kasagyang ko to kapagumarig sabab sagyang ko to paratiyaan nagubabayaran si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariko mga bangsami si ko agama Islam sabutan tanong pipi agyang kaya paratiyaya so paratiyaya na igirakwan al-iman yazidu wa yankus
irakwa na kaumanan, na irakwa na kalbatan, ayakap kaumaniro, nakanggalbak sa mga pipya. Ayap man, akap kada uparate, akap kakalubingan, nagyang ko to kakanggalbak kasi kung mga inisapar, apya kasi singay ang mga galbak. Pikaro Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah, aw sittuna syu'bah, fi riwayatin ukhra, asukun suparatiyaya, na 70 pangkatan, adun manatiginan ng puloy pangkatan na ayat pinakamapuro, nagyang ko tatarun kaso la ilaha illallah, datuwa na panunutan asimban inunta so Allah, na ayat pinakamababa paratiyaya, nagyang ko to aso siya'y apakabinasas ikulalan, nakuhaan ka unuto kaya ikidiyang kaun na, para sa giyang kuto ataw na disiranon ka muralaan sa giyang kuto asay aparatiak wallah subhanahu wa ta'ala. Ayat pagurihan ko siya mga pagarikan, mga bangsamisi sa giyang kaya lang wapang mamakinig sa giyang kaya mga video na di kanu paratian at giyang kuto sabaad ko mga firqah, lagi do mga mu'tazila, lagi do mga jahmiya, agu lagi do ka mga murji'ah, ayat paratian na la yadurru minal imani syai'un minal ma'siyah. Di kon pakabinasa so paratiyaya ang may kapanggalbaka sa mga ngararat agal baka piya kasisingay. Aya pa na isa akabasira nun na upama na adban na so mga tao ang galbak sa kufr amin busas kanyan na khalidun finnar. Di sa katano na wasatiya. Inadmu Allah subhanahu wa ta'ala so agamatan wa agama Islam na si itano sa kanabatano subra nagu kanabatano man pakurang inuntas itano sa giyang kuto kapapa maginantara na aya paratiyatan ko mga baradusa na ahlus sunnah wal jamaa na annahum yu'minuna ashabul kabair insya'a adaba wa insya'a ghafara amay ko kabaya wala na prilaan silan na rilaan siran wala amay kasiran na dasiran maka panaguto na uriyan yang manutun amay kasiksaan siran wala na kabayan yang siksaan ka inunyan inad sunara ka jannam kapara agyang kuta mga taom yakan busa na siksaan ro ugaid na sutaw ang dun so paratiyaya aso Allah na isa-isa na insyaallah na prilaan wallah subhanahu wa ta'ala badila mo sa siran to ada siran mga baloy ang mga so Allah subhanahu wa ta'ala na baloy niran adiran di panakoto balasan kan wallah sa kay pamamakilhiyo si sagyang kay makamata oras kano rilan tan wallah turun tanunyan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh لا يزال يأتلف ويختلف يأتلف ويختلف